Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic daze. Darks and melodies, sirens call. Ready to rise, never to fall. Yafika kuyela phakathi bethu ePremiership sithike CPSM ke namhlanje. The tears of joy, the tears of excitement from 96 to 26. Jobona lapha ke kubonga lapha ke Relebohile Mofokeng obekade khona lapha ke eqenjini nawo lapha ke Orlando Pirates uhambe nawo lapha ke football of the season uhambe nawo lapha ke players play of the season uhambe nawo lapha ke young player of the season yena ke Relebohile Mofokeng wona ke namhlanje sikhuluma lapha ke amaqembu angasekho akade ke ekhona ke phela kuye lapha ke i-top flight footballer yala eNingizimu Afrika ingakho sithi ke from 96 to 26 the tears of joy, the tears of excitement amaqembu komabili azothi ke angene lapha ke phakathi ke enkundleni ezothi ke asponsor lapha ke ukuvulwa kwesizini yakhe lapha ke u2026 2027 Sipho Chaina umnikazi wama-clean sheet lapha ke emuva sibilibili sibisi esiyema ohoto iyo lapha ke back for Orlando Pirates Cameron Johnson make them dance phethu lapha ke Patrick Tito Masonganye i-ambulance yasethembisa ethola lonke uhlobo lesiguli kanti ke bakhona ke ngempela bona ke omguthuma bakhona ke lapha ke uThemba Murimi bakhona ke lapha ke uApolisa nalapha ke uTalent Mbatha batija amatalent awefane bathi ke yona ke siyishiya kanjani ke ngaphandle bakhona ke lapha ke Osipha Mandla Ahleza yena ke uSuper Sifiso Mduli Thucele Vusimuzi Mthabela khona lapha ke Thobani Bhengu yena ke lapha koMadasa inkinga lapha ke ikusela lapha ke ekwabonambe khona ke lapha ke Cebelo Nkosi Mthethwa Bhekani Mthiyane Menzi Qhili uDeko khona lapha ke Thabana Mabhena Velo Zikakayo nalapha ke uKhaisani Radebe abagadla ngaye sizwe lapha ke Escort bathi jo Armashesha bathi akusheshwa kuyasheshwa abafana bakhe lapha ke uDr Akhanti Phuphuma Talent Mbatha 3 points at stake. Buyile ke ngempela iBetway Premiership. La uzibona khona ke hey madoda bafuna ke ukudlala noManchester United kweliyotshani aba lapha ke Orlando Pirates Armashesha wenze njani ufuna ke ukujika jika nathi ibhola ke manje Lemilford sibhekana lithuba sebenza lapha ke Sipho Chaina ebona Nkosi Mthethwa ebona Nkosi Mthethwa Othubuza lapha ke Sipho Chaina ukuthi ke ngabe ke uNgubo Ngaki enayintambi ibhodlela ufuna ukulivula bengakahlali phansi abavakashi nawo ngelapha ke uSpisi ufuna ukuvula ibhodlela enayintambo abavakashi bengakahlali phansi besasesangweni besakhuleka sibheka lapha ke leAfrika ukhona uApolisa ukhona Adion Hoto soke sibona ukuthi ke kuyabani sobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka Oswin Apolisa 10-1 bisa amaphoyisa konakele mntanami uvula lapha ke isizini ngelihle ke lapha ke igoli ebekuyi-free kicker ebekuyi-set piece uzokhuluma ukuthi ke umdlali ke lobukeni othole lapha ke midfielder of the season ngesizini ke eyedlule waphakamisa nje afika lapha kobondeni naselideflecta leliya bhola yadlala TV China satellite acho vele siyabezibhadiri acho vele siyabezikhokhile inga kugizwa ngithi yahle mnyam 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 emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo lapha kumthabela angekanga lapha kumthabela bele basentia Dion Hoto phakathi kwesina na ithuba ekhona
nathi khona le-Orlando Pirates futhi apholisa ishayisa esandleni na uthi nompempe lutho alishayisa ngadalo-ke esandleni uyakhala lapha-ke apholisa uthi-ke lishayisa esandleni kuye lapha-ke uStones onwethu ucele izothola i-corner kick Orlando Pirates kodwa emuva Shaka Phekani Mthiyane uyefuna lapha-ke Vusimuzi Mthabela nathi ibhola lawo lapha-ke midfielder kodwa konompempe uthi-ke sengibonile ukukhulu-ke madoda ngaleyo ndlela-ke umdlalo-ke mukele uyaphela kusalapha-ke Swomphe esokuqala i-free kick yakhe-ke Ozwin apholisa le ethe yadeflecta kula lapha-ke ubonda lwe-midfielder yasihamba-ke iyongena lapha-ke phakathi-ke enethina soke sihlabe-ke ikhefu sihlaba-ke ikhefu the defending champions okuyona lapha-ke i-Orlando Pirates evikela-ke isicoco sawo lapha-ke iliga yibo-ke ngempela-ke abahamba phambili abawo lapha-ke iyona-ke i-Orlando Pirates. Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic bass. Darks and melodies, sirens call. Ready to rise, never to fall. Bata Tito Muremi Tito futhi nangu Tito-ke manje ekhipha lapha-ke phasi kanokusho Talente Mbata Talente sebenza lapha-ke muva Vusimuzi Mthabela uyasebenza Vusimuzi Mthabela esefikile Talente Mbata amathalenta wefani wasebenza Vusimuzi Mthabela ithola i-corner kick Orlando Pirates ithola i-corner kick Orlando Pirates engaphakele kudla make them dance Cameron Dansana Muremi apholisa Hoto Indo Tahleza obuyana loliswa asiphamandla ahleza buyana loliswa asiphamandla ahleza obaroka ke sibeka lapha ke ibhola le-Orlando Pirates ke manje Khositsile Tsitsoni ingena nje iyatsonisa ke manje ayabuza kabani ukuthi-ke yini tsonitsoni into ehlupha la endlebeni iyiphela endlebeni ithi nje tsonitsoni awulali-ke la awulali-ke sidalo yilo ishilo nje lento-ke endlebeni ithi nje tsonitsoni ngeke besalala-ke manje abawo lapha-ke midfielder uye lapha-ke uKabelo Khositsile iyona-ke itsonitsoni indoda hleza ethi yangena itsonitsoni nansi itsonitsoni into encane ayihluphi kuya ngokuzolala bethu uyazama lapha-ke Kabelo Khositsile lidlakalula lapha-ke Siema nathi ibhola-ke manje Muremi onside Muremi Khalata yaleyo mpahla wasebathumisa Mhlombe Tsepang Muremi ayakuthanda ke lokho abe-Orlando Pirates abalapha-ke
Muremi uyakuthanda ke lokho Abdeslam Uwadu uthi do like I do nanti ke lephola lakhe ke uSiema phasika nokusho nokushakana phasika khona uyihlalele ihambe noSiema wabona uMuremi Riyavaya namela Continental yadlala TV wadlala umtshina satellite atsho vele siyabezibhadiri atsho vele siyabezikhokhile yadlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo nangempela ke unompempe uyishaka kodwa uyishaka bili uyishaka thathu uyawuqeda ke umdlalo Orlando Pirates the defending champions bavula lapha ke nge3 points asigama ke blue mhlaba wasibona ubhekisa phezulu athi fasa phakaniya fasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni bathatha lapha kamaphuzu amathathu ngomdlalo ke wokuqala wesizini kuye lapha ke 2026-2027 season yawo lapha ke i-Betway Premiership ingakho ngizwa ngithi yadlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo ivula lapha ke isizini ngo-Apholisa bena lapha ke uTshephang Muremi. Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic bass. Darks and melodies, sirens call. Red